o polku thani somni le pariat chani somni parukania tukin zinga hianin India Republic Day voi somsari pasari na India inaral thuama chop chhuwa te kha kan han thlir kir le dona nia khovelin an thira India ral thuam pho chhuwa te kha a hmunomin abeng war thlak tak zetani nikum me thla a India le Pakistan in dolai nili chung an in dona India ina ral thuama man Operation Sindura India ina ral thuama man kha India chuan ron pholang na savio maya India chuan Operation Sindur thema khanin aral thuam man rang te aron pholanga kha India mi pui ngai ven hlole khovel pona an ngai chan ani India na ral thuma pho chua zinga hianin missile chi sang an oma chung zinga chuanin India le Russia thokduna an siam BrahMos missile langsara tin India tual chung siam Akash missile defense system chu alangsar ber pol ani bokani tin long range missile langchi te po pholan hania tin sipai motor thatak tak te drone thar India na nei te tin helicopter US atanga India na alai Apache helicopter te tin Drove helicopter te le India ina siam chua helicopter combat helicopter me bag attack helicopter angchi engamazat India chona pholang boka IAF te chet latna chu mi pui mitfuk na ber pakhatani boka India chuan France atanga alai Rafale thona a pho chuaka chu chuanin ral tuam tha tak an pai pon bokani India na ama siam chua disaster po ral tuam fam kim nen an thlok chuaka tin Balakot air strike a India na apman ral tuam te a pholang boka fighter jet zinga hianin Sukhoi 30 MKI te mu ania chu chuanin missile tha tak an phur boka chu tiang chuanin boru ka in do thlona chetla chu mi pui hmunom ti zinga mi ania India siam light combat aircraft Tejas chu pholan ni in heta hianin France atanga India na lai Mirage 2000 ina kumsan le som pakwa Balakot air strike kalpui na missile ak man angchia te po kha he Tejas sian a phur bokani tiang chuan mitla tak omdona kan en tlanga o tuna kan thlir ma sak ber tur chu Drove advanced helicopter ania hei hi utility helicopter ni in Hindustan Aeronautic Limited tena an siam ani rotary wing ni in hei hi kumsang zgo sumko pani khan India chuan a siam chuak trana mi pui man chop chu sang ni le pani march thla khan ani hei hi tangkai khop maya bungra phurna te tin chan chua le bozon nan te Indian Army te hian an hmang tangkai vio bokani tuna khi flag atar phet vat ki Operation Sindur hredangna ani Operation Sindur chu ni kum me thla India le Pakistan nile chuan in dona India na hena channa India Operation kha ania Pakistan ramchunga helpol te India khana valu chuwa swa samchia mani kha khami kha India chuan khovel hria ta langsar taka pholan aduni o tuna kan mu hi high mobility reconnaissance vehicle ania hi Indian Army te hianin an pho chuaka India hian hetiang hi engemoza ta nei ni hi thalera te mun khokroka te Indian Army te patrol na ta na tangkai vio maya tin special force te thlop turin special force te na an man tangkai thei turin he motor hi chop chua ani nge a Mahindra ho siam ani nge a Indian Army te hian tuna hian an mang tangkai mek ani o tuna kan hmu ve thung hi AH-64E Apache helicopter ania US siam ania India hian hetiang combat helicopter attack helicopter hi somni pariat alaya somni pani chu Indian Air Force ten an kola paruk chu Indian Army ten tuna hian an hmang ve mek bokani Republic Day khan Apache helicopter hi pho chuanin India attack helicopter chuan vor zinga mi ani meka khovel huwa poa attack helicopter tha nia an soi he Apache helicopter hi kumsanga zwa somsari panga khan US na siam chuak trana first flight an thlo chua tir na masaber chukum sanga zwa sumsari panga khan o tuna kan mulai hi T90 tank ani Russia siamani ya Russia hian kumsanga zwa sumko pania tangkha na mangtrana third generation Russian main battle tank MBT ania
hei hian 125mm 2A46M smoothbore gun akeng tela explosive reactor armor thatak mai contact 5 ti chu vu ania hei hianin mel masilai muden laka chan him veo mai heteng hi horsepower sangkhat atanga sangkhat za som thum zetin atlan theya India rama hian bishma teng tia hriat lar ani darkar khata kem somruk bor vela tlan thei nia ngai ania Russia le India thodun na mangin India ram chunga hian siam chu na le upgrade na akal pui thaya chu Russia na license le permission a pek wang ani hetinga hian chena kan soita kang khan armament 125mm smoothbore gun silai lian thaleng long tak mai vu ania tin secondary armament a hianin 7.62mm coaxial machine gun bunania hi 12.7mm anti-aircraft machine gun akeng tel ani steel cha thaleng long le composite armor manga thuamania reactive armor tite tin missile le silai muden laka him tur thayang berin duan ani nge ani china kan soitang khan horsepower sangkhat velin atlan thaya dargar khata km somruka chaken atlan thaya mi pathum crew pathum an oma commander silai kap chok tu le driver te an om ari zong hi ton somli paruk point panga ani tuna hian India hian avadi ya heavy vehicle factory ya T90 MK3 asiam chuak meka system hi tun lai taka duan chua chho meka nia India hian he main battle teng Bishma T90 hi sangkhat zani borvel anai nia hriatani sangkhat zathum po kai mai thei ti chu sor strong ina an puan dan ani tuna hian Indian Army tena an rin roll ber indona lo chuak tak ta se ground force te na an rin roll ber tur pakhat ani o tuna kan hmu ve thung hi chu all terrain vehicle an tia India sipai te hian an hmang tangkai khop mai mun kalhar sa deule khokroka te poa an man ania hengte hi en thlak nan en thli thlai nan te tin sipai momo thiar vel na logistic atan te medical supply nan tan te po man ania tin ladak mun le notice a mun kalhar satna muna te chutiang chun Indian Army te hian an mangtangkai evacuation atan te hunter role an ti le loitering munition ang chi modern technology ne na in zoma thoduna chun tianga tangkai taka man thei te po chu ani Indian Army hian ator en 1200 specialist motor vehicle SMV annaya hei amphibious 4x4 ania search rescue logistic le command post ate man tangkai ni thaler mun le ramngo vurt le khokrok te po zo thei tura ngai ani tin Polaris RZR Pro 4040 te po India hian annaya tin chinindu LNT base system ina an siam vur ramakal thei tur tele tin tlangram hun kalharsa anga te sipai motor thatak zinga miane tin vir ran nei boka ajai ketu hei hi special force tena an man tangka ani bokani border patrol nan te surveillance ang chi te chutianga line of actual control a man tamtak India sipai te hian motor thra annaya tuna an pholan hi chu tlem te chau ania search and rescue atan te logistic le medical evacuation atan te o tuna kan hmu ve thung hi chu mounted unmanned ground vehicle antia tuna truck lianena aphur te hi anni khaltu amlo motor tin soila adik mayome hetiang thiamna hian India asang khup maya an siam chuak tuna hian an siam chuak na sa ve to khop mai surveillance atan en thlak en thli thlaina na tangkai ma tin logistic atan te sipai momo thirvel na atan atangkai tin combat role atan atangkai hlei chung te chu atangkai na zinga mi ani India hian Super Scott Ver 2.0 ke paruk nei all terrain vehicle an naya tangkai khop matin DRDO hian Defense Research Development Organization hianin mantra track an naya sani somni paruka autonomous UGV series ningra ha te Bhairav titele Buviraksha titele Krishna version te siam chua ani motor chen khat phei chu high risk operation atan man tangkai ni chunga chuanin entirnan rapua chilpua bom ang chi te kalngaya khan hetiang khaltu omlo motor hi kaltir masak thin ten niatin detection electronic warfare atan man thei ni in modular remote operate thei ani tianga control thei mai chu ani atangkai veo mai DRDO ina mun series an nei ho hi en thlak nan mine detection atan tele nuclear biohazard environment atan
duan te an nia DRDO ina an nei ho hi Muntra S hei hi Muntra S hi surveillance atan man tangkai nia Muntra M hi mine detection atan tin Muntra N hi nuclear bio threat chutiang threat theina tura tana duan hani boka kumin Republic Day pareta khan autonomous UGV pali Naingraha te Bairaf ti tele Buviraksha le Krishna te India chona phawlanga tuna kan mulai hi anni Shaktiban ti nia Shaktiban ti hi Indian Army ya artillery regiment thar tunai thiamna technology thar khoi thei tur entirnan drone te counter drone system tele chuteng ang ral thuam tha bik enkol tura duan tharan nia hi chanhele somni panga ni ruka hian he Shaktiban hi din chua ani nge a tunai technology ral thuam thar entirnan drone le kai nei counter drone angte enkol de ubik tura ruaman anni thiamna sang tak nei annia mihring tel lo thlona entirnan drone ang chi combat drone ang enkol tu tante tin loitering munition thi chil drone kan ti ang chi chutiang enkola manga chutiang operation vil tura tante poti annia counter drone system mason tak tak ang chi te heng ho hian an enkol bokani atumber pakhat chu precision strike kalpuina atana thiamna neite tin surveillance ti changtlun konga te heng ho hian an tho hlok hle ani January ni somni paruk chanel somni paruka khanin Kartavya Pata Republic Day ya avoi khatna tan he Shaktiman regiment na trangin Bairaf battalion chuan paret an ron nei ve ani kha o tunakan mu hi Danush laipui ani buffer laipui kha ral thuam chanchin ngai ventan chuanin kan hre ome khatang khanin Danush laipui hi siam chhokha ania hei hi 155mm round 45 caliber tot howitzer ania India tual chung siam tia soi the ni za somret hi India mithiam te khoi ania hei hi India chuan amhang tangkai viau mai Swedish Bofor FH77 original nen khanei nang viawa chuta tanga upgrade chu ani ber mai hei hi India a Ordnance Factory Board OFB ho siam chuania aka thui zong hi KM somthum paruga rang somthum pariat borvel ni in high technology electronic system manga thuam ani a performance in china kan soita gang 155mm into 45 caliber barrel mang ania KM somthum paruk zet kap thein specialist ammunition mangin KM somthum pariat po kap hak ani advanced system hi inertial navigation system mang GPS le muzzle velocity radar te automatic gun alignment system te manga thuamania firepower a hian NATO standard 155mm round ammunition akap chuak thei boka chungho chu mang thei vek bok ani tuna hian Indian Army tan hetiang laipui hi zale sompali order mekani bok o tuna kan mu hi Sureshtra universal rocket launcher system ania India siam tia soingam mani Elbit system Israel nena tang donin Pune a Nibe limited ta hian siam chho ania chu India rama rocket launcher siam masak ber nia soi ani KM za somnga tanga za thumbor vel kap ha kan hi Ukraine Russia indona po man tangkai viau ania Ukraine hian khothlang lama tangin hetiang system hitam takan dong ani ka US atangpon MLRS thanem tak andonga Russia nena inbe na Ukraine hena mang tangkai viau mai tuna Sureshtra hi high precision rocket launcher ani KM za thum thleng a melma bu ton dara kap chethei ani India hian rocket launcher hi engzat nge nei ti hi soitham fe ni ome rocket launcher nei zinga tuna kan soi Sureshtra hi pakhat ve mai ania India hian rocket launcher regiment paruk vela nei nia ngai ania chu rocket launcher zale pariat borvel zale pariat ai chuna tamhret ome chu kumsana le somni panga anai khania tuna hian regiment rukatang regiment somni pahnia ti pun India chona tummek ani o tuna kan mu ve thung hi Akash missile defense system ania India hian a chuang vet hle nikum me thla a India le Pakistan nili chung anin dolai khan India venghim tu ral thuam tangkai tak mai ani Pakistan na tanga missile lingemozat le drone India ron beitum ron thlok kha he Akash missile hian lo kap thlana sa ani kha khovel hriata Akash missile chu khain dona khan pho chu in oma athat zia fin fe in tamek ani kha he air defense hi kg jasari somni aritania a seizong hi centimeter zanga somsari pariat a inchi sejong chuanin
inches zani somni pariatani alaya holtlangin inches sompani alian ani nge warhead atan high explosive fragmentation of manga warhead rizong hi kg somruk bor velani version thuma oma mk1 1s hi km somni panga thlengkap chuak theini in prime hi km somthum bial chunga mel maral thom lo kap thla thei hania ng hi km somret kap pha kani bok flight ceiling anti boroka in vorsan thei zong hi fit sing ruk sang ruk ani a maximum speed hi 1.8 to 2.5 meg ania India hian engza chiang ya siam chua ret ni lo ma se media thren khat chuan kum sang hela somni panga thleng hian India chuan hetiang missile hi singkhat sanga zanga asiam chuak to ania ngai ani pakhat man hi India poisa chuan vebel chhani point panga man vel ani tuna hian Indian Army tenan manga Indian Air Force tenan manga Armenian Air Force in an mang ve boka hi Armenia hian India tagin an lei ani kha o tuna kan mu hi Indian Army ten an man mek drone sakti eagle on arm an ti chu ania hi India hian voi khat pholan ni in a riata hi Corps of Electronics and Mechanical Engineer ho siam chua ani hi forward area le Indian Army tena ram rian vil na hmuna te atangkai viomaya intelligence la khom nan surveillance le recognition satan Indian Army tenan mangtangkai meka apian je hanen hi chuanin Turkey drone Bayraktar TB2 te po ang viau mai le ngala hi India drone thar hania ala tangkai chho viau turangai ani o hi tuna kan mu hi Integrated Operational Centers IOC tia kan riat kha hania omje bera chuan Operation and Control Station tin soila dik mai ome indona alo omin sipai ho vilna le ral rel na mun pakhatania ral thum rang thodan le control na chuta tanga lo vil ane mithiam rual le thutluk na siam zung ngai huna poa chutianga thutluk na siam the decision maker ho omna pakhat ani boka control room tin soila dik mai ome hi India khan Operation Sindur lai khanin atangkai puiviau nge ani kha soidon chon soitur tam taka om thayanga amara chukhati chena khan handu tok photila tun India Republic de Visham sari pasari na kartavya pata khanin Light Commando Battalion thar Bairaf Battalion chuanin paret an ron naya hi paret jinga chonan ha ber ome an zuang thlengja kani bermaya Bairaf unit hi engamazat India hian an din towa battalion kata hian sipai jan hi somnga borvelan oma infantry artillery air defense signal le combat support ate anin semdar ve boka rapid response ate tin high intensity operation ata ante first responder na thokten chutiang joint defense ministry noya hianin din chuani in India Commando Battalion 30 te pon soila dikom tun kan mu ve thung hi chu ni kum me thla a India le Pakistan ni le chung in do India na operation kalpui operation Sindur riateng na atana tuna an ron duan chu ania hi operation Sindur India na hena achan riateng na le lomna pakhat te ponia heta hian India na ral thuma man rang Operation Sindura India na ral thuma man rang pholan ani o tuna kan mulai hi DRDO long range anti-ship missile ani omjia chuan longka na tin soila dik mai ome India hian hi achuang viau mai athlok chak phet viau maya maxom zetin athlok thein yang soi ani operational range aka thui zong hi kilometer sang khat bor vela mel malong te ne sota gena kap che thei do na hi advanced system laboratory aduan chuani in Bharat Dynamics Limited ho ina an siam chua ania hypersonic glide vehicle le anti-ship missile anga soi thei ani boka launch platform hi truck base atanga ka chua thei ani atin transporter erector launcher atanga ka chua thei ani boka ni o khati china khan kan handu tok phot mayanga bengwarnan in lo man phange ka beisai kan ngai dante comment lama khan kan tar lang vele vek don ya